米德伦的罗米阿米阿祈祷每一天，西纳努顿古法鲁这阿米达翁的搭棒，预备好自己，尽心敬拜主。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在给的阿米拉亚布杜苏阿的诺高瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。巴苏阿的吉雅各都巴罗诺鲁麦宁啦。Atau pulong no mi haklungay I jingraan at tamplaw. Palahan kuya ni hawikilan na mo a samiyay no ruma a pinatsalan. Pikuras to tireng na mo. Parisan ko rigwat na mo to makuracay han ningla. I sa tapangan turupulo lima cefang sakatusa a tusir.雅各对他的家族和所有跟他同行的人说：“要把你们带来的外族神像扔掉，要洁净自己，换上干净的衣服。”创世纪35章2节。Sarikakao, kihatia kita tu lehai, zaaika o halam hamai ku palujo amilayap tu sapalemer no kawas a cecai.O milipetai kita tu tireng yo milihai kita. Do saka sungirao no palucua ita amitaong tu kawas. Atau saka sarucutao no palucua ita amitengir tu suar ningba. 我们参加礼拜，不只是期盼领受上帝的祝福而已。我们是在礼拜中操练自己，让我们的心情能够安顿好来敬拜主。并且专注聆听上帝的话语。米多伦吉达，我们同心祷告。Tabangau, sa puneren aku kufalujo a miraor I diswanan. Nanay kurajan iso kaku. Tumasan no alingo iso kufalujo aku. Ta sorin pakatinaku kako to nikatalamaan no ijer iso.Amisafalo to orib no mako， 上主啊，我要以谦卑的心亲近你，愿你洁净我，愿你的灵充满我内心，使我真实经历你的大能更新我的生命。Pakai ni I dalam maknai angangan utapang Ji Yesus Kristo amitolon. Amen. Nanai mapalemer no kawas kiso， 愿上帝祝福你。平安。